Has Shane Salmon Gaelic gyma sori gan y dynia on yn eisiau gael. Bí tor gan chlasac yn ysmeniach bas agus cael nid y chlanias sy'n Salmon. Sgas maris trica sonig chiol gwych y fios sy'n gael clynsi. Has sy'n a giri barach arnsachi mi na Salmon Gaelic yn echtri yn cael rysio chanang Gaelic agus dehau a caelchig gan y dynia. Take 111, take 72. Cynnig sy'n rhywlwch orat finishteren agus dynia yn y dyl sy'n barach arnsachich. Dyn opera hagad. Oh, well, she ethnomusicologist a hanam, agus anson opera acum, hami fi a Janov Tour projectin mi yen kiol, agus shine fe alaba, agus an in Canada kuchoch. Cyn nio catcha yn cwala tu Shane Salmon Gaelic yn tosioch? Well, an in Darville Cigar, Fami a gopa an in Camden, an in Lunan, agus Fami a bruin ri bhuannaich a gopa yn sin, agus hwrsti rym mi yen Salmon Gaelic, agus fai a grag yn roi ho Eilean agus ho sonrichte, agus ho etayelichte fo shine an an eglyson ella agus an an alaba. Has sy'n sio ag ygolish ciamloch sy'n ygolaf y janw leis yn tyrwch holmwyrach mi ein Gaelic Sams. A sinne an nalab inniu agus cantul agus an nuach ac yn tord na slwge inniu na fan dwydod. Uadicin as a rioch gacing an nalab cadw biodd ag tord gan y dynia sy'n. Agus mar son, mae fe iatyn gofi molwg yn hiorn as yn canan ac ein iemagad na salam as a canan ac ein. Ha bagant y rymrwg ac ein, dy iachtri ac ein y dim yn chaisyn i hianu, ach fa hiad at yr hangach y slán ac ein, gan y radig gan y salam an y 1694. Agus y version gan y sy'n hasin y sy'n yw fa sy'n edrych chriog noch an y sydmi 1826 nummer son. At sy fa sy'n y gwybod le cwman iachdi cawn y loch, gwynt i sy'n gyfel yn canan Gaelig an yn cwnad yr ei torian iawn i Lysogig ag y fwy'n UNESCO. Cydio'ch gwynt i sy'n gyda ha tor y farwch dynia y dol trofferlam rhwm fian na Gaelig, ha araf yn lwch glafod y canan hast y crianach. So am I sy'n 117. Cwestiynau ha i giroch y clynsin an y eglisyn yn eich? Ie, so gyda ymchlach carw dysyn gan y tehed cyniw. Y fies na bastien. Dus wat is na bastien geleerd waar gaan naar die broer, kutjoch, we gaan gehoord. Agus we gaat kranjach en nog in tronin her, kan je dus zien, je zal aan kutjoch. Maar gewoon je goede hand gaan zijn cheers, agus samtidig is een heklus in is je had kranjach. Ach we zien je kleintje Salmon kutjoch als een nachi. We gaan je janu rek Charlie, a goede maand eens a goede heich. We gaan de guale jaar, agus we gaan de goni, agus we gaan de Shane Salmon. Agus kutjoch binnen Charlie in een nieuwtol kan een jaklish ach bavish gaiven wie as na tegen as na badjen. Charofus ac yn decho ys dy ban y Salmon. Charosin y mwchych nid o fasyn gan Shane. Gyros na Shane Falkland fo coulter ela ans y chanan ac yn hyn. Chanye fan iachtri ar coulter hyn rysio fel na Salmon gar cheo ac ydioch ri coulter ela. Han stoile sŵrich o Shane Salmon Gaelig y tord colas iargalte yn ffwn. A ystod son ymydoch bliana ha fi y tord corum gadynia ec na chael comas lebi nw sgrifig gol par stans yn Shane. Ha sio hast ffys yn fanyu. Sŵrin gadynia sy'n bi part o gol ans y stoile sŵrich o sio.